खुलुमबाय sini borong genang Umasankar developma or new sitting demonstration sini bai Salthamni cholai tongkha issue hingkha mono je tabo bisram gonsni propose nogor panchayat sini tike ADC ni hano jagao hawena hawmane against teibo chikon chora sini am chayo BSF camp khaina ne propose khaito mani amono daji ke solution khainani bagai je bo asok mana jeng sini party ni hote individual goi solidarity te demand no support khainani bagai ni tini bo jaga khai asok phaikha jeng jotno sai mana sini ADC ni hano oma haike nogor panchayat ni mongoi new township project ni mongoi ba bibinno karone oma haike dawi maya omo sini সংবিধান no sitongo seksidu जों नगर पंचायतनि एगेन्स्ट होया रायजो डेभलपमेन्ट थों जों नायो बे बाथिनि तिप्रासानि हा अमाहायके नगर पंचायत निउ टाउनशिप बा बिभिन्न प्रोजेक्ट रवै जोंनि एडिसिनि हानि नाम हानो नामनि बा नानि नायमेनि अमा बिलाइ खिचाया आनकन्स्टिट्युशनेल हानि बाङै जों बनो प्रोटेस्ट खायो जत तिप्रासा जों प्रोटेस्ट खायनो नांगौ दानिके ADC no sini tiprasani bagai senanai hendak kongkai nani hendak sini okra ro sini maafani soman ro borok samusaran tripura nogendro jomandia horina deborma teibo drau kumari yang kabangma osongkho sini neta tujes ni mongbai coba khai ADC hendak khai kelangka nahor mungtambo kaisa no jate sini tiprasaro o area o nirapota tongthung borok koboni jati bai hata seijalangthung nahar mungbosi pheba taboni sarkar oidao jeng bai consultation khayo titi ADC bai consultation khayawoi no haino tomasama nogor panchayat khaine noi notification romani ro chini bagoi chini সংবিধান no hota khaimeni haichi six schedule no hota khaimeni omo six schedule no respect khaini nango tei chini tiprasa ni land rights no protection khaini nango sonman khaini nango omo haike jodi nana ni chesta khaika hange tripura o chini tiprasa ni odhikar ni bagoi jeng siri sei tonglai banglak jeng peacefully movement jeng khainai democratically jeng movement khainai joto tiprasa borokno phunoi ronai haise jeng peaceful bai phano bahike movement khayo haine hai chini tiprasani odhikar no jeng gifili namapi tani ke jeng chini laiboma ang barbar no masao chini laiboma jeno phurung kelangkha jeno sawi kelangkha je pro jeng thancha ke soba khaikha ke jeng keplai imani mari mangsino haiji rajani amol ni hoite suru khayo nini hosen saho ni netritwe chini tiprano जेफ्रो आक्रमण खाइफैयो आफ्रो जराबो जों तिप्रासारो जतो थानसाके चबा खाइमेनि बागै जों आफ्रोबो गोपाइङो हाइजे त्रिपुरानो बहुत बार फातानि बरक हामला खाइबै कब्जा खाइनानि बागै चातियाव खाफियाबा जों तिप्रासा थानसा ओंमानि बागै ना ब्रिटिश ना हन पाठान मोगल केबो चिनि तिप्रानो आफ्रो जरावबो दखल खाइमेया ताबोनि जरावबो जों जदि चेतना tongkha ke jeng thansa khlai choba khaikha ke jeng keplai nai tani hingke keplai ni logeo thansa ni logeo keplai ungwe haiji ke tini je Umasankar developma chini MDC bo Bisramganj ni area tite ADC ni amtoli tei bastoli ni je area no khoboi tei bichikonsora no BSF camp khainai hnoi je tabo propose khaimani among rajyo sarkar illegally babe notification no borok jodiwo illegal hi wanchoya kintu chini ADC ni 1 inch jaga na hamane bo illegal haichi chini 6 schedule ni constitution no sujak tongo 6 schedule ni jaga no nana hingke oro jaga ya haichi rajyo sarkar ya bo parliament no pass ma khaine governor chi notification marana je omo ADC ni ha no yandigi general khaiha o general area no ADC khaiha no ekmatro governor ni hoitechi notification mangnai ar bobo bill pass ni nanai parliament no
gahani bangi chung omono support khaitai chini ADC ni ha no chung rona ni kuno kok kaya chung joto thansa khe joto khabaksa khlaibe chung omono support khaini na